Pozdrav Raja! Danas pitamo dedu najteža pitanja. Dedo, recite nam iskreno, šta je najgore što se čovjeku može desiti u braku? Moj sine, nije najgore kad ti žena ode. Najgore je kad se vrati. Joj, legende se. Dobro, a šta vam je doktor rekao za zdravlje? Bio sam kod doktora. Kaže on meni, dedo, ostavi rakiju, pušenje i žene i živjet ćeš 100 godina. Šta ste mu rekli? Šta ste mu rekli? Rekao, doktore, a šta će mi onda život? Ovo je vrh. Šta mislite o našim političarima? Fu, ne pitaj me to. Političari su ti, sine, kao golubovi. Kako to mislite, kao golubovi? Su na zemlji, jedu ti iz ruke. Kad polete, seru ti po glavi. To je to. Gasite kamere. Ajde, bježi sad, ohladi mi se kafa.